米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。Haratangan ko mikumi no tapang akawas， 记得上主的恩典。Starikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I limoot sa kafalu at sifang palu ku safaw at tusir suarsa o haharatengen namu kunika o nanutapang a kawas ita ko saka ciicer namu ta citlafong kamu o saka matini namu i o nika soolin no kawas amitlutlo amilahci to ni katatelekan ningda atu tatuasan ita a tahanini saan， 你们要记住，那是上主你们的上帝赐给你们力量，使你们致富的。他这样厚待你们，是因为到今天，他仍然信守他与你们祖先所立的约。申命记8章18节。Salikakaaw mararil ami harateng to karurayan atau kapalesan at lemak-i awai to ko falujo ita ami kansya to tapang. Nika yo pakifalujoan ita ko mikumi no kawas-i zai kaca mapalipaha ko falujo ita atau miliyaw mapaicer ko urip ita。常常只想着困苦与患难，只会让我们无心向主感恩。然而，当我们牢记上主的恩典，我们就会心生喜乐，并且感受到生命重新得力。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau nanay mararil ami palad ko fang calay alingo to falujua ako。To sakatsaaw katawar ako to talamaan nay ato sila itay at lemak iso i urib ako. Ta ano masa maamaan ko urib ako i matumas no dipahak ato diharay ko falujua ako。主啊，愿圣灵常常提醒我，使我不会忘记你在我生命中所行的奇妙作为，让我无论处在什么情况中，心里都充满喜乐和平安。Pakani i tatlamaan nay ang nganganutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。